mwega wa Miro TV. Intu kwenge njega utukubungi bubuthongi bokwarĩria bantu ngie kiriniki kia mici ni utugwana nkitheka atukari tugukiarĩria ma tukibanga wi mukuru twina wayo uju ni untu nejimantu ja maingi sana jegie marriage na twethira tugichangamka sana na kikio mburugwa juju na cheupe iba kiuga ko batio mtu abati kuthithwa mathajaja abati kuthithwa jajangi na nande twina mutaramu wetu uroko bakuthwa gituika ikia twire mathai jeku wiku studio sana. Wega sana kamwathani Gloria. Yes. Wega sana mba mekethie mutegerio Miro TV akimurikerio Thire FM. Inkenete mwathani Murungu gorogwa narua betwa Patrick Muteria kana Gloria wa Stella. Yes. Na ingwirite kuthira ndaja ntukwe narua. Twali manto ja mwathani Murungu akatutethia na tukumenyera family yetu. Karibu sana. Thank you very much. No ore tukugite. No ko watirira muriko. Muriko nyomba iria ritigiri. Kimya kithiru twatigirire tukuga tukeja kuona nimbi itumaga antu babaingi bamaramara. Baumara. Na mbere tutonya kimantu jara kira gitumaga antu baumara. Kwi muntu umaraga. Ena kira kimumaritie na kwi muntu umara no ntu uturutu. Njino mirongo ine nyanyeru ganto barabaye pamatoka bateno robengite ande muntu mwaganu no umare tu ba guteke akwaga akura na kunywa jora wije mburi nturutu yanage nya ine eri akanywa ande nyanto beku na te arume yake akabeku aturutu ja ubendete kumara otheri nyarume beku aturutu bendete kumara otheri guteke muntu akwaga akina kumara na riti atutegambe tombe tutegere ikune ria Ibrania 13 mustari jo aina Biblia kauga atiri manto jamurano je kiromono ne anto bonde na manto ja kumamanira amwe jona gwe jathethuki ne kwithira atharia ona thongeri ne Murungu ukabagambithia okuigwa atharia na thongeri Murungu akabagambithia na kutikeja kugia kigwatia kia unindetire kuromba mwanki kwangania nonto gwakwa kwari na mpio utikagie kigwatia kia unindetire ona nonto nande ikumite bituko bibinge muno anto mantu jakeya nonto kathama ikune lati mothe ijini gwira Paulo amwira akamwira ntukuche muthiro gwakana nonto bagakara okay kuno muno kuona mantu jakarikite nandi ukigwa yanga mukuru meka 72 akugura kareka meka 23 muntu meka 50 nene kuru batatu akugwata kana ga skuru chibo akumama na muntu urokorete magamba ni urande bituko byonde kandi mantu yeje na gena ri bishop ri muntu akethena usaitani bwawe na bangi na boketha muntu na gintu kira kimwingite Biblia twira atiri mantu jamuranu je kirumu kugura ni kugite gitumi muno ndari unkimenyaga aja muntu tutegerete aja TV na Miro TV na kamemene kathire FM kwi muntu mwana ndandorera oe utiguri na nasaba Murungu ntena ndo na single mothers ibo tutethagia na njire moka nengi single mothers iba tutethagia iba tutethagia na njire nyingi ntena ndo na babu single mothers nyabara be kanisa ni nyororeta chai kanisa na single mothers ntena ndo na ugwe lakini makosa muno muntu arara kanisa ni agitungata Murungu akarega kugurwa kauga akorero Jesu ukaya kuthora reu uga no gurwo Jesu wo ikea na bia to gatigwa Murungu atombo kumbira akuguri na achoka akugura ande Murungu ombere arume batu arume no tutugakugura oja bijatiri lakini kwina bare imwito jwao especially na kwa dini zingine tutikuringithia ndeu tutikuringithia ndebo dini wingi itujete au kiribangu no tunyandini na ingi kuromba gukara na ukaja kuthira ugo no kubanga ukara kabisa ja Paulo no Paulo na gwiro kya kutho komeria oka jaoni gukara jaoni kara akara ja Paulo nera no kuwa buru utiomba gurwa no gurane lakini makosa muno karo kiuga ni ndagororo Jesu ende no ntogoro Jesu kwa kimya kia thira okinya gwicha amani okanisa kana ri mogeta ko mapasta joro gwiri nkabo na kana uthira ko nuje tinda muno ende lonji ni chana nyuki ugore amero lonji ni chana nyuki usije na marietwa uroko batara ugeta na nyuki ugeta na ara kuraja nande anto mathina ja chonde kama thani muntu nagurwe na nande abara baina sangwa rero yani kugura gutina bata
na nyere mwenye po kanisa nara wotongere ti banda mono mono nyei banda ya muranu tutaga ndumbo iri kuinwa mwara tomba kurunga mawo bwana sivyo ari na tana baba inkuibwaga kiremeri no ntwako akugora congratulations ninda ugire kugura kwa ndigo kale nankaina karwimbo baba kugurwa gukare entorie kirigi bono saitani gakuruma baba kugura Biblia tu iranta to cia muranu ciekirwo muno nenya kanisa nera enikare njiare na ndakabagurane na bato kugurana mware na guru imuthakana muthakana guru imware te mware na mware na muthakana muthakana ntona ndigugite saitani na ndikenda na ndigukara bubwega ntato iciekirwo na ciugo cia gitumi kugurwa igo gitumi muranu igo gitumi muntu kuma kwa wageta kwa ba muntu urendere bagacemania bakathia family untu wibwikiro ni Biblia twira kugurwa tekawainda na te pepo muntu kuna ntu bauga woni antu anguri kana antu angurene kabanka gurangari nemu kwenda kugurangari kono kwenda twana ntije thona ringa bisha ogwe pastors barome ogona ndewe muunjia mwekuru pastors barome bacemanagia mariko geria maingi muno ndendo ringa bisha ogwe pastor ntomurume okuunjia mware akuwejare ateguri lakini akora muthenjiri ndendo ndombera we batara yakore imwana nkwenda na ateguri muntu ni atakondo kwira kwa mwe mwana arafu nari mwana tegura wandu ken kakondo mutuma na utugirago ona ndi chacha imantu jangia kurigari muno muntu nabati kwethira kugurwa kwina gitumi na kugurana kwina gitumi muntu Biblia atwira muranu yotewe ko inya kugurwa na kugurana guti thai watenya na rori tangugi wataona muntu ina miaka 30 na ategurene mwitanire guru kana nyambo mwitagate au muria imbie na thina na uwe emba kuthena thina fie mwiri akiri kana watu kathina nyenya mbeca ni kumutira ini kana watu kanya responsibility ciangu kana cici muinyete ugatoketha mtu no supervisor no manager no gatekeeper no watu kakiri gicionde imuthekere ngugine aja ati ciugura nyaba kwamba mbao na nyombo bongia amura twite kwetu inyaba baitana ya fungu nyame semani ara taketha tongeria watu ka areta na rwiro no komya gwikianya gitithiki areta na arejete kurungamira ntwana akiri ka mutheka na ndi ben karenji nyaka ni sene bere ko muntu geta giciugura na riro kuromba murungu akwa muntu okugura kana okugura otiminchagia uromba wina yerekeria i murungu bawe inkwenda mwekuru ukaruma kwenda muko kutuka ngako mukamo buramo marawe kuwa murungu abanda aromba mpengania wewe ato agotoria thina eresa murungu muregi ntukira kyo ngokwe kino Biblia twira mantu ja murano jatiwe na kugura na gutiwe ko nande kugura ni gintu kia tumi na kugura ni mbibiriko ko nande te mantu ja saitani kaboga itiaje soke twira mantu ja kumamanira riri to ridongire tumiririe to ria na sex ri to riri thongire riega reshima kumamanira kuna ndiri bukuranire no mbeli kana rito tegere muntu kugura rero tungocio kinyuma kidogo teka guchwa muntu okugura kinyota ka muntu kuringa kimboni mono kanisa no menye tabo kugura na buto kuthithia kesha na kurusindi kwe mantu ja maingi obati utega kire muntu okugura no ntubweta kwe mantu bukathithia mwana karira bukenda mwana gukenda kinana jajo nde yaketha yakiendeka kuna ndi ri bukuranire kwe mantu ja maingi bukathithia ikyo tugire muntu atege mantu ja maingi na ndiri bukuranire Biblia eruga kumamanira kuthirania kugwa kugitewa antu ya kumama amwe kuna ndike no tutukua muntu muka nagure muntu murume nagure muntu muka no ntu nakuna ndi wagura muntu murume na muntu murume a Biblia kuwa mantu ya kumamanira butumba kumamanira na bona bunyo saitani kuna ndiri bukuranire Gloria ndi bukuranire okwa mwe kurongania ndi kwa mukurongania mantu ya kumamanira na yujatiwe muno ndari mantu ya nkemenya atiri kurenya Paulo ugite antu batige gwatana kwa Paulo ara ku antu batige gwatanaga nenya gicunje kigitarurwo ndi bukuranire bagura na muka na ntomurume muntu ugurete mwaronya kwe nonto bobo thoku muno ria mukuro kwejete aritete karome akenda gukis umunenkeria guto amwera kisiku amwera agumantu jaja enawe ethio kiriminago je mantu jatwana na agumantu janda kanari cheuti janda kanari ijantu baraba kurene mudakana mwari gukisa ni makosa no ntugugaciara mantu jangi ko muntu ure oguri na kisi oro mugurite oro ogure na kisi ore agurite kuna ndi mantu je ijamba iria bwega na muntu okuri onderira kwenda munenka ere biri akwenda na bwarume okara Donde kinyathe imathabaune witite munenkerie nyathe ingugine witite tiga warike shuguri cionthe cia kinja Biblia riuga muntu ro thangikaria tuge no rikirie no wikira nguga witite ngugine na no kari ukurikia no kagomba gukwira ejo rikie kaire
ukeja kutho otereketie bo bunya butiko orikia ari ku ginya bu no rikirie na na kwenda kairi ukaigwa werwe ja kairi ko te kurikitie ere kana kore mere otigira ucoka urugire okay oigwa muntu akora we ngania na ndewe eta ate ya we ngino ngania na ndiro ntowe tari ni ate onju coka rikie tinda na ukeja kuthano kurikitie ate gwita na gintu giki gyo giciarite mantu ja mengene bituko bingi tukuigwa arome bare aja akabare aja na mono kanisene bako akana imwanki muntu nagurura kini akareja agurire mukerubi muserafi muraika nonto wena ndi thaire mwekoro wa kwenda oire we fasting ndio mwekoro wa kwenda hapana unajua kesho ni siku ya madhabahu unajua kesho ndio naenda kuombea wagonjwa unajua kesho ndio naenda kufanya deliverance ankuire jana kufanya nini deliverance ankuire wote saitani sie murijo mwekoroku no te muremia twe murijo mukoroku hapana iji responsibility ciaku cianja urotigo gura chumbi ogura sabuni wathanira na ara mpesa ciarie iga ekwa cia gwatwa wauga ara gukambiria uketherwa kawa kana majani uga muriko na ara jibati kwambiria kurimirwa kinya bubu tiga wainga kwa avoid muntu ungi atikeje kuja kuringa ringa ku no ntukwe mantu ja mwantu bethera aba beta kuringa ringirwa na kuthiretwe no mwambire tugira atiri ko muntu wethera atongerete kirundu gya usaitani nturi umitire nturutu ya na kwibangira mobethera batongeretwe ivina na ntekwenda tuga atiri kwa ntu bauga ati tusinde mwiri baka gucinda mwiri ntu ya Biblia no kuwa tusinde mwiri indi kuri mantu ya muntu nontu imuntu mba kuremero ijo nataka ngwe nikarinje antu bethera bakiumara ankuga atiri kenda nkoma atikeje kuona gya gutonyera geria kuinga tujira tunde thoro saitani mba kuijira ukeja kuithira kurega kunyiria mukuru okukombo otoma saitani atonyero gote munyirie it cost you nothing nonto jete mantu jaku uri nto murumio gutinda gukiria iga na are mujengo ne ogiakaga ukiria na watu kuria uri ogikunda acibu ukemenya kuiga ringiri gweterete gitandene wita gukiria utege kuthiria kanya konde ariko mwekururira bukwari ne kurubangi muntu akwira unika ndigara muntu akiuga muchamukirie ruji yanga ndigara muntu aikara muntu wari kwira uneta kwa wagachamukia na agaikida murume mugongo amwira babe akiyoga so antu ibateja na naru turi arairia mantu ya guteya murano na guteya mantu ya kumama nda katuge kambugi aje ndi mutambo na Yathire FM na Meru TV mwe gute sex endo kurira okuthiria na the right person kiri mwekuru okugute mugiro jurio na kiri mukuru okugute mugiro jurio na gute kurumi na gute mikose nontu kona twauga ayo kathithia uru ukiriri ona mitino mutino jora munene ni ukauma wote thithietie u ugeta kuthithia mbere cyo mutino mugiro jora muthuku kabisa imugoro ku ageta wachoko kaleta mugoro ku gita mugoro ngita ndene giki cyo mugiro jora munene kona ndikinya baba uga tinga buketha burika ni tipo kugaritiri nontu itu go fast gato fast bionde lakini buga tu fast irio tore go fast chai tu fast irio na chai tore go fast gitanda kona ndija butha burika netie ni makosa muno umwati gwagya kana imwanki ungi no ari kiremene aruga ura baba sakada na Biblia iri kwira ugita maromba uthire ukuthariga jibia nkingo yani gutwika antu bonde ibuthaũranĩte nabo na gutwika atiri muntu uria uthangikagia antu banja yawe ati ona thiri ni Biblia iri gituthangikia antu banje ku kubathangikia atia utagura chumbi utagura sabuni utatigo barira nyomba utareria utarea bills cio ndiro batikuria na kinya yengi bill thank you very much Kiroria kiri mantu jonthe uga mantu jabata sana na mantu muhimu sana ndene ya marriage lakini ndingenda obakuthuro kiariria muraithirio mwega wa Meru TV mukuru wete pastor mwekuru te pastor na mukuru ya achereri kinya ya mwekuru kwenda mantu jaju ationaga na mukuru mwekuru ria mukuru amweringo kini okari na kethira ijo kwenda ri keja ni mapema twakare au nyomba nayo kamenyoreka ariwa yeni kethira kwina threats nyingi kenda tu atikeje gukara na mwekuru we bangi nabo kwina bo pakinyete next extent ya komena ekurubao na nyako ya ekuruba kinyete extent ya komena akurubao the moment ya kinya bona mukuru kwanka igwa kinumuka ekinyete no kona mantu jujo jangi chonde je kaja komba kuthura jagitanire jatetanire ndingenda oba kuthura kiariria the kind of people
bo bedrite bakire meru mantu ja intimacy batija amwe bona na utuko you know there is no time together, you know, talk to that couple. Okay, point ini dato o wata point ye muntu guri muntu teonoki kana muntu gurite muntu teonoki koga kara windikani kainya tinya no bedre bono kira kirite ba church ni ti pastors point yengi wariria muntu atunyirwe mukuru ka mukuru na njira atitunyi muntu ngende atunyi meango point yengi wariria enya wariria muntu rumenaro eni komena muntu kwejire nandi tije turambirie ko gatwambirie no twambiri kiriji ya these people who are viewing us nagurene kana naguri lakini both take pastors but they are maybe church people kana nyabati church people inde mukuru au mangu gene thenya chiotuko ka thano neja ko gingo gene umite neja anogi yes okay au akoyonogi no twambere kugatire ntomurume mbere onoga kainya karo gutumira na rikana kwingo ingi gweterete naja oya kurita okay tia twambire na muntu uria wina mantu gugutu kugatire muntu uyu na atunyiro mukuru we kana atunyiro mukuru imiango na bangi muntu ya tena yakinya mapema gatonya thimune chat thimune by the way it has destroyed so many families munya kana karaigwa kurione ndaciare kanda ndaluliro kana karaigwa kurione ndaciare kanda atine nye time ya kwaria na mwana attention ya rere ikithimo ige TV ige siasa ige gatheti ikirinto biawe na ko muntu wega thimu wangu akari ne wari kia akari ne akirikia kabisa iko thamba na kumama ni uja jangira teo angutethie de tugire ore biru sionde kinya iji biru batikuria ngugire sionde batikuthero okirita ngugi ya mbere umara gwito swabisi no ntukumbira atiri kumtuira muntu ngate ko ya themwe na kumenyora na baba kabo kama thani ndenda kwira atiri ugigo wikira ngare kuma guta kenda yango gine aja teu neguo chuki kiongo kiu neguo gurite nguo yu na ketha ko nyombere ore biashara mutindwa no ugo kameria neguo kure abisi kuna ndi mantu jonde ko bangite no ntu ndikujenda mantu jara jonde wethero bangito jabanga na mutaratara na biblia kauga o untu na igitare yabu inkurigara ketha utuku aja go kurara kuthukuma bisi ketha ugoro na mbeca cia kuri gitandene kenda wira mukuru agagutanga ko mami agagutanga wo gucora koko thoko mafisi nyo mami kuma torone gwe kaona mbeca mami utikuga na ndeke thana yo bicine macini cionde cio rutuke ya na matri tukamama au tukona mbeca ciona kona njire cio ni gitare yacio yugura mutumire kuga o nto ne gitare yabu igitara gukenia mwekuru mukenia igitara gukenia mukuru mukenia igitara cio mbeca na ule gucho mbesa nonyoke ya kwetha buri na mbesa na kwetha buri into bibionde bokaga thiri gloria ndenda gukwira butetete kandene ya family eno uthiri ni kwendeka no menye gintu kigwitwa sex ikireta thiri na kire mutoro tutagerete ka roto thikirite inkwenda wone ri buthukanitie mwekuru ku kabisa kana na mukuru ku kabisa chwane ate oka mwangaratania thurio atonyo akiuma akauma gwitheka kinya mukuru akeja kwitha kunjite nguanite kamwathani ukamwangara sana o atindo mwiro ugeta onje mino ngani na ndi ngona nto wetari ndieni nandi na timpenda onju omwire gwe buthiuruke o ati otongithia aki iketha atira nkondete mbita buru au no tathiraira kinya to murume akenda gukura wa mwangarathania gatonya au ni umenya au nyonya Samson ni enjerwe au Samson nyo enjerwe mutundu na ekurubu ntegete ndenda gukwira gutento murume o mume mbere metho ya murume owe mukuru ro mubanga andu akaragana biri o mwethagia ibia ejaga no ntunya mukuru kwethera na nyanjo bimuno kuomba kuthithia wa moni ya stress acha buri nkurukisha nchobire umoke ya kumuthithia mantu ya kwathigira banjaniritie wachokia kawakara kaujinga kana wa mutheka acha atokweya mapema atogurikana netete gukisa akana kabisa atogurikana netete kurikirwa gutukumwe kierone kongi gukathuwa akeya rero na ketha no kwenda ntomurume akwira yes ma'am ndio madam Vivia umepora dalili atumire mauma yonde Samson yakiathanira maugo gutukwarekirirwa kierone
angikwanjira gwikithwa andaruga no yes be ndio mam yes mam ndio be kia muthia mwathira mwana kona mutundune nyo mantu yakwa yatura kuna ndi uka ume karia ladies batumaira kenda muntu athirwa maugo na kugo gatumira na kahekima karia na wendo bora bonene ntomurume wonde enderwe na litagwe wendo ukeja kuni ntomurume okuno mwenda na no mutie into bibyo byire ntomurume woku bwetu okirwa kolia mambu meriwene antu bakumethego mwikirire mam ndie lakini ukuona ati mambu meriwene kuko tu ntomurume atukwethera wigwete hu yakombe kamwana o agikwira ntomurume mwirite mantu jatana utino bugetania nontu bane arume bari bakarende nyamba mwekuru inyiye naonie mukuru okuwendo na kule arume kule antu batije kuonania wendo mtu atibatu kwere kwenda ate mura inabindi inabidi yeni ya not romantic yeni ma gangster wakara yando na bokali inabidi babe akiotinda ate pole kwa kazi kundiaro jogo bana imenya mtu anugino jo mwamba bera ndimbio nchungera lo wika haki yoko hewa mtu kwa lakini uruga guchunke yeni nyejo kwa haki ko musukuma nare na nao tindete ngogene ulitoka hago itutungi tumere tuthunguthania kwa kahanga kachunkira kakaregera inyo akathitha thithio nikino ntugure ko kwa haki bwana ankwere ntomurume ronde uma ngogene wetamba oka haki mukuru waku mwekuru waku na mbo muhagi kinyate gya bindi cyo tonya ngathimune hapana nenyabu kurotiga niko thogana ya boboy kunto kwe mwekuru mwe ona mukuru lele eja muhagi amuhagi akathithio riu tathera akimoni kakwa na kumenyethera kwe ungiura ai kakwa na kuwa marasi kitha kwe spring ni nawe karuke kangi gatekara kaumere kibarene kihawe na gintu kiki na kiga guchumbura mukuru nganirwa na ndi ibwe ko kaeja mukuru ku hagi na mukuru hago getekeria wakethia muntu no muntu butitindite amwe watinda ate yangu tinda mzuri kuna ndi kiki gikathiria rumena rwa kuga irwe jaga mbugure ne lakini ibumenene gintu kingi kithiragia wendo buria Gloria wando ibuthirano ntogonyora tukara kwambe ni sauti irio kariria muntu ogu kariria mwekuru ya mabusu tena je kumtu kumtu ariria mukuru ya mabusu kwa weta mwekuru we babe ongea mweta sweetheart ngino ngania ongea mweta kagweria ongea mweta nickname ongea mweta bue yo ndio kolia bue mwekuru na nwenga ngudia ndo jira konyo bue atwikire bue ninge nkara bue na mwekuru no mwe bue kirende mwekuru nyo kwa kitataka wa nkare bue mwekuru akitataka wa kirende gatinda ko nyonchovyo kurumi ile muntu ayere kirende muntu wangu dai muntu moko kurite kuriba ngana we na sauti era kirende gatinda ko nyonchovi kirende ko kana ka ke gutigitikirwa nani mwana ngania ntora ndemite sauti endo kune viragia wendo buria muthirana bokaora kapisa kintu kingi kithiragia wendo buria no mere wendo bwathira haja bwachuana uwa maibukuoneka na ntwa na kundenda gukwira aria onthe okaona mubira yo icethwa gutiaga aka muntu ko karakethi tathigio kenini keterete omumia gatonya kaunyo timbi kaumia goro getonya rura gatia nya kumenyi no ringwa kweto tomburume tukara hato tathigio umia umake cha gatonya kinyale ndes ekuba karau bethegia tu iyo mekeni bari atusetha masoezi bwati aki potatana mukoroku ugaga mpane na ruan kejero ruju ukethira au keruga na ge poster selfie na ke chiringana area na mukoro ogwe ke wardrobe ere ku gairingo una ga posti una gori nja unu terete wejiro mwekuru murume no arachiri ngichoka ku okeyotega mtandaone ikojurire mutandao na mamirete kibara ke Ibrahim na gori unu terete weja kwerencho aje yume bukaragia nja na wendo bobonene sana nice gintu kingi tumantu bamenana tukire kairia no me gupointi jite twatiga home you tukenderea cio next gintu kingi tumantu bamenana igo sensia mukarire joro rakaraga ugwe mukoro kwimutumiria sorry to say on air na ndi okeya kutha mukuru ku akuguririte aria umutumiria akeya gutiga utumiria akamburo kombao kana akarugura kirabu kuiga ntu kamo kwa thendura ndene kuiga ntu ataura tirazimo thoko mumena buru akini kuiga ntu gatauka kuiga ntu gatauka ma ura wakari mukiana na muntu kumenyera gintu kiu no ntu
Oni dai intena yego rimwe. Muntu antingata akimenya ni yego rimwe rityo. Twakinyanja gutikenya jaje ekiri. Ngore muntu betere ndansine baina ndabetanyo bachike no ibaje ya mantaguli gara muno. Muntu andete munde tandansine barara kuina murembo baina banywete berana ndoni ngondo kugura begura no tukubu tuko me amantu ya mundu ya theri mundu ne bau mau bareke kole into bya bana beta ba mama tomo me atiga muntu auru ne aroka ngugine mwekoro murembo atigwa aita kiwigi kira wikirite achoka ita maigo jare at least ya comfortable nyomba atiga kala nogi achoka ndaje kikinyansa gyanto murume ore kira na gitisha atiga tano tena agikira au akira unande anje go chat to murume atatigire muri gonja te kumara guta kuthumukora atoroka ngigone ja thumukora achoke jira muria eko muntu rango tigite ame yo nyembebe atera ego kikena itere tu ya kuedira muntu bomba ko baba mana ngina so uwa manto jira muntu oku wakarina jobo kikurana katu sa muntu nakoro odi bo akonjana non tona leo ntumbo cho of course boy konjara nyaya bo wife bo konjara lakini kwe manto jara kuendelete otebati go chenja kedha wali muntu ole kanisene muno no thingubura bakanisa toria muntu okuona ona no bui ukeya kuthona kira amayigo at least kinyawe ngwa ya gukisi ate karingo ikirumba ino ntuku muntu rara ategete nderiko ategete ndari nyabo kiromba kauga harero ya Jesu mwathani Mulungu baba na okagwana ne ikirundu kimugwatire ni iguru wari na ndimbio misego na riu iruo rwa nderiko nde wa kwenga ya dama makuya riu iruo ru kuja nde akwebera muntu namenye tumenyere muno nyothe rware na kinya gintu kiu kiongo kwenda kweja kana kwenda kwewa kitheri na kinya pia kurabiro kurugo kireta aje uju bijage bitheri bishop kuna ndi utheru na kumenyera mantu ya toma anto bagatoria wendo kana bokathira tugotiga point jiri pending ira tugeta nacio na mbere kimeki kingi. Thank you very much Patrick Muteria, that was awesome, that was great. Na muthikirio mwega kumenya kwena mantu gwata obati kuthithia mantu jo magita jonde riria mutokwa kwenda no karia kumbira umbere muntu atinyunya ndawa ate ajitwe kuriri igwajwa irio kamukundagia ndawa oturinyethera gwitite ngugine na kwajwa na kwajwa kuja shughulika ugachoka wa mukundia ndawa arafu ukiendelea. Thank you very much. Rito Kabita Gloria Mwirigi tugwatare karinde ne kliniki kia mishi next week on Wednesday na ibiyo komba kwithro gitarwa na nyankoroki. Thank you very much. Kirolia wa Stella tonene kare 0710 12 74 83 toraniria. Thank you.